I mean, because the Rasta man called here. Man could this awful. Nah, I mean, go call. No day. As a winchi. Now, Almighty as my latte. The will be back letter. Let the be a crule. Say, oh, dear, no, dear, bra. Na besum na nanum enra me de tuja amanfo ani je ho ina me cheche na na da bia me ka so obi betumi anya ngosra asem na experience am de nyame adwuma de also fanyi bi wo kwamoso your friend brother my brother my baba ko your friend Didi nsem na me kofa ye won kran na methodist for da roma musum de atu akura say wo nyame afro okotena akura Adiokro nso chipo bakoso enie no wotwe wopon semadu ena no pay yeda wase po sawode wafide na to Okoman na brani adon nyina wo ne yen ena ebom ehwe na ebom esom na ebom ekoye nim yebehwe eye ya obon krata no na fe yede nkaibo abremo na yewie na fe yewie a nondu bremu no agokansie akonfo nana kwame amponsa edi aka Father AK woni ne mrantie no so edi agokansie munsam edi abremo enu motuemu akopem se ye premu beto na fe yakofa news no ebetwentwemu kakra ebomu a na fe wo mo de odo honyum odo honyum edi asomo akopem se no miensa betumi abo no miensa bo se kunkun na Okoman drive akwaba drive ne so no atimi ato aso na se ekoye nimu a ehon so no num ne fa bo ayapon ye beto mo akopem se be fa news no be wie 640 ne de nkaibo etoso mienu e de abremo 640 time bi e be wie bia na yeso yapon na DJs no ato aso saa amache se kunkun na ye papa auntie ani da so bread team no so omode e de aba ne namu a na de sa chen bio na sa beji ahia ebio mama wache mo akwaba me ho eye Okoman Ghana man onyame nhirae emu atrankonwa emu asofo emu adadifo the ghetto fo nyina mo amoton dokro no mo ne ade emi nham papa pa edamase monke adwuma efo mi nham papa mama chi monke ba ye ebi yomutiedi Okoman de okro so achi papa akonie yadi atum nyina nim se nyame adom ye ne a on the 1st of October 2023 Okoman Fufu Festival no betimi atofam Ina ye kamfono Nyamiye Omu chiremu a Abosmasefo edi atom panyina nim se wo mu hia eye ajanan bia awo hono mo ache se sa ajanan bia na yekọ hono dia na Okoman tankers ene di kan ekọ sa ajanan bia no ho Okoman tankers se obosmasenko dia Okoman tankers zikiba oman sa tapes no ene sa video no ni mfa nkire se sa eye abandoned toilet no Okoman tankers edi kan etu wan na mon kra etiafena oman tiasmo bosmasefo esuache aban dia na Okoman edi kan Okoman ye mamamo ana permission Abraham mama se sisi ade echi wode na gina anti waba ase ha ana abra e ma akwaba mo sisi ade ana per joint ni nyina ready joint bia anyame nkuna metia nana ode so oha na kwame amponsa edi aka so abedu da ana positive ni solid yewura Gideon into or ababe tremu da ajo kore enche kunkun ejabesi odamia ana fe Esther Zigby ono de wona Donzi wono no hunyum no a K Brown no Mayweather wo mu nyina wo mu a ene ye di dwuma de and Mayweather wontumi amepiem K Brown antumi amepiem
Cabron to me be Cabron con crime. So couldn't cry hey honey cry no I feel me with that dear and on a book and ra news year fire bon come on. Hey, now papa no will be a woman no one saying Russia man penny blood me put me them is no. But the Ghana house is no. I'm sure and Christo Kania any kind Christo Kania no ma any a year okay na Christo Kania edi ukaya abashire baby esum epo ewo ama wahu wanim na watumi akọ eye enkan Christo Kania ma eni ukan na Christo Kania no edi ukaya abashire wo wanim ama watumi akọ nkan ewa abrabo mu. With God all things are possible. With God all things are possible. Aniti enedue se utim wa yaresabia se utim wo kamu utim wo dwumam utim obia bi no nyamesere nyina ne se Kristo ni wanim kan na ne oye ne dua nyina no enye nkonimdie emfa ema yonko brabo ye frɛ amoisi ubutum ewo Germany anapanya min sha papa kwadwo ntade enso ewo level 400 potem ho no mo one warlord anapay min chia mo papa kwadwo ntade ye min sha papa no ntin emfa enkyerɛw mina oye mama oye so wo oye koko ase hono bubu mo were no mama oye nyamisha papa no ntin anim emfa nkyerɛw anti odifu Mary so mate eye wonka don my wife ene abusuafo ni nyina no nyamisha na no dey anapɛ odi share ma akwa aba mejo so menua na ho ye de yeho ati ase mi gina me naso yo ho de sa korobo no yo na abusuafo ne akuguafo nyina ho ye nana opese kunadu a otosumienu okugua my hene acting ne fa hene ne ho ye papa na no obetene gwam abra na hemfo ba nan erusua akire no ene Akropong enyina na enika me south from the kochia no me ka chenso mo phantom from no 1320 ena obi kofa fi eye North Africa de bae na e bae no na santifo mo nsa fonto mo sakiti kete jo ma adwese mo nyintum na ye ndi asio ye bagina wo wusua na ohene ameyaw e wo bono wo mo na wo mo de bae ai na okọ sesi anani hu abakwase me yise okọ Germany ansana we yeah na me you be na dey send me all the way from Germany phantom from wasem wow yeah na e ba so aboa e kasa e chen bebre ye de freedom okosia ye de frɛ obi yira enkane no ye de afrɛ na ene ade o ti ase na de bia me ka se me kɔ asɔre me asɔre panyi me san hwe asɔre so me na me se me nkɔbɔ clarika enye na ye adwuma no na okɔ asɔre dem a ye obi obo drums obi bo lead guitar bass guitar obi bo organ and a friend keyboard no and a nipa miensa ba ko leadi and a mienu e back na na oma ya he oma ya 7 I saw them there no no umwa no bi abo aben is a trumpeter I 8 aname boa mo yemra hemfie twene kase na ye bo no ne friend kwane gbonko no good okọ oma hina hemfie bi wo okọ ba mu hina hemfie bi wo okọ ahemfo ni momo kwa ma ebi wo honom good ano so nipa ba ko ebo mienu ba ko pe ne bo mienu ba ko fo pe en say asko ahene kwasi da ko a ono ena ya enketo ano ono botu ana nipa mienu obi abo ba ko atenti ne nya ho mienu no obi abo ba ko enti aso dem ba ko fo ne lead praises no two na e back me bo ana o ba yemfie so a ba ko fo na e bo tumpan no ana mienu so ye de ben eje so ana akwa kire ho no yewo obi a obo organ anamboa bass guitar lead guitar the trumpet yankwa yemfie so yankwa kire ho no mo bo aje so ane ade no akobo tigrede kin akobo pe na ba ko bo dawro konko na ba ko bo 4 anya no ano no 4 plus 3 ya na so 7 pepe kwasi broni aka kire ese yende na ye wa yemfie so na no no ane de enye
ai na ne de na adjust no say adjust ye bosumdi say nya bosumdi na adjust ne de ende ye ba bia o de free buy na ye nim hwe no ende ye na yen de na ye yan no yen de na ye nim say eye odabo homa ene ye de ayire eye twene no yen de ende ye na no de na ye ni ba bia firi no de ende ye say the boat and not ade bia brofo da so bia na ye yen de ne de ye papa nanso me ka se enche ye ko somanya na somanya nnua so jase hene ne maame da fam na ye koy ye de phantom from koy na won no se ne wo yi wo fie yi sie ba pepepe no wo yi na within short time na ayi na gu yanso ye nim sa ye ka se ti se Akuapem mu a ye koy yi ase be ye no abien ni ade no ye kodu on na yi na regu ane papa ye shisha phantom from see why ye bomu ba kon abien na yi na ase asan ayema cause kasa na phantom from ne ka ane asaw na ye saw de kasa no na che se aye won won no ane se we pie no oba se see ya make us na yi na ase ayema na fe de ensan body ashase e record so na say wow Akuapem man ye wade pa ye wade pa nti say ye di mu agori me unze afache na dusu nti na ye betena se anopa na ye we pe Amanfo after towards eye utrane nema eba Akuapem no na eda no a ye kokohia mu ewo ye Kwasibia hotel na ye lunch odwura no na nanom atran konwa ne chief of staff edit to say wa obehye atade bia enye tete besi na ma enra na me wo John man your wife choba ho mami bi oton ne nema wo hwa atade bia mami ahye John man your wife kro yo oba na nkasa na hwe na wafere enum bi na nanom de atudwa say afi odwura no Santa de na emani party shock no udi bi ba ye be mo agina ba bi eno ade de no kura ni nyame no se odwura pa da no de a ka sister nka mi so be wura Akropong nana na but on say na galatian ka say yemfa eni a ewu ade ensiesie ye ho won say wore hye atade bi a se wo say astare we de eye mame ana say enye mame na wahye nemo enemre yi no suatra moroso nti ama sisi atare hye aye different a ukoka sisi a obeka se medeme ho sani mo aya abrofo ne kan human right ono kita ne right nti wu ni ho kwan se ubeka bibi afa ne dressing ho so ade ase enti afutu enanananom de ma won a eba odwura yi se won fa ani a ewu ade enhye won tare ensiesie won ho se na ebeye at least modest ebeye fine a obi hia wa wo yo bia won se ampa wo yo bia na nya sebe adagya na obebo no na ebe ma Barima afrew eno kra ye mu bi wo ho de a ye hu sa de na tan oh you time because ebe me ya o say obi ame no wo ho na why half naked na nipa hwe wa adagya mu sa na akire na rapene that be we de engoye nana mja na pay yetrance no Akuffo nana bravo I say good morning Sir Victor, God bless you for the good work bravo I want to say that was papa I say watching you live from Akuapem district assemblyman Akuapem district assemblyman hopeful same room electoral area God be with us all na also ye chia that was say o hweye na utie yen so as assembly membership no do ho no a wo mampon same room no ya do mampon de na menchi a nana kwaku abeti asechi okay ajase hene okay so wonim no mini ahemfo no mini mo anim na din no na ne ntia ya memfa ahemfo no din entumi tim ne se so omo paredi no mo ba na kobo ba akudin na uja asamato anti fibre ko so ko me predi minimum hini bia nim ba ne din no na ya mempese
Ubo no amoni ye asamato yo no kare one money year asamato and no abi say we don't believe in our own. We have really lost our culture. Say nana no we don't believe yanka say ye no yanyi ni enti yato ye de no e de atwen na yakwakofa abrofo die na aduane ayedi omo dia nsa ye nom omo dia mpabo ayehye omo dia ene ta woto kra ye nhye but me say abrofo na ye ba ku bi aba say abochi yazo se den no yan different but eye papa ba ku bi wa biru ha oye mpabo abochi no ye nto but kwasi boni da no kakra no ya 29 a phantom from or say a phantom from is a bono type of hourglass shaped drum mostly used by an ensemble of bono people to communicate to the monarchy and the royals. Na I say na me pe afina eba ye no na me dia tum e dia ma Amanfo ma wo say I say prior to phantom from becoming the ensemble that is today, it was first introduced into Bono by Twumhene Akonfi Ameyao the first and Twumhene Owusua Brefi in 1320s from North Africa. 1320s. Yeah, wow. From North Africa. Enti phantom from ayeboy. Anye Ghana hankwa 1320. North Africa. Wow. And I'm kwaji ifi buy. And that is North Africa for no na a part of their culture. Na say I wanna ohini Pharaoh. Pharaoh. Enye Egypt. Oh, and they say na ye nim ho de da wa kwan de da dansa na ebedu ha. Pharaoh. You can hear some Pharaoh. Oh, okay. Oh. And they say na ye nim ho akwan de da ansa na ebedu ha. Yeah. Enti ni obibinia ye bia no kwasi bro ni timi hwemo ahu se oni oye na enye hu se brebi na wo se omo ntia sese ye koye no mo soma ye won microphone no ba ko se omo mra mehwe ni ntia ya ye no and akwa report of them say if they are able to break our culture yeah eno anso no wo ye awon onya ye yeah. Now some omumu ba one yesi ma hohene emponu ya hene emputo hene na de na enye no ena etimi si broni ma yere hene ya yes na nanom ai momoma kwasi broni na ada ye yemu bi de ye ho se be soma hemfo ni nyina ye kwansi yo kwansi no wahu kwansi no kwansi yo onse kwansi na so no odi awaba ya yen appetition yen sefu ya na de ya mamre we se nya wa de snap bai we efi wo be condemn say mfa appetition snap friends and sefu ya mane a afi wa de snap bai sisi ya snap ni bi wo kra ya mfa nkonkon afi okay eti nananom ya mamamo em say mampon achase ana dabi wonte won chase okay chase ti mampon from mampon no te ada buto ni wo mu a yeah okay eti ada buto ni ye mampon you latte Akropong amonochrome na am say manfen so ka ho ena esi aburi so ewom aburi so yeah aburi awuram okay afia ha be de oh you hwete no okoma fuo party no kra no ase ba bia party ne de anya beta sa o fuo party no ase ba bia fuo ne de wona kro no bi hu a mati yesimbo fufuo mi se fufuo ne de ne hia ne wasanka o masa ne hia ne wasanka anti wo ba na waboabo ho ze waworo wasanka mu kama ade ayi bi akyekyere ho de ahye rubber bag se na be ya mfuturu nkom na wo de aba odi besi wa ye betwa atuma ma obem ya sankwan aguzo na sabre no wo mu a epese eto stand no wo beto epese eto stand no yeah number di gugu ho ma omo no ya mo mfre na wo mo ne mpanyifo entwetwe aye nkomo you because ya aye pe
last minute nyama ubeba no na fe di agegea na fe ba bia ye de ma wo no bon say ho nye guy fe uba nti uba ye mu a no wabantam na ya ma uba bi pa ho ye na watimi aton wo nyama wo ho do table si wo na wa yi bi si wo a waton wo nyama wo nipa dom ene beba ho nti ubetimi aye make money ubetimi anya sika wo ne aba beton no because nipa dodo aye ma won fufu 1,000 ana sa 1,000 na ebinum kura nso beba behwe ne ekoso nti nipa ana wo ma be no nkwan wo ma be di ban championship kwa me de ban championship mani je hu cassava we keeping enu omo so no nti hagigi no mo ne wo mo a ebeto stand no mo mrantam die kona ne ye the numbers ni gugum na de nyina tumi akọ kan na ye kan ye obi adwa ba so afa ne pen na ne pepa na ye mfa mo won preko na fe won chiro nto ye ya na won afre number no say me number no de adwuma mu de ya obutuma fam na fe oru okore ye ne we ye ne so magi achi na batumi ede ama na de yetuma de number no adwuma mu de 0551 no 667755 ro frɛ no a ebeje wo so na fe ye wura mu na no me de oru okore ene oru Gideon ne mpanyifo de ne bema na de nyina atumi akonkan na aye kama obi so e wodwuma de bi di na opese Okoman radio ye ba be fama no say asori say all night say ayi say lunching bia no so fresh numbers no ebeba na we di dwuma na de ma kama nana ye Akuapem de ye nhye ensam na simfi Akuapem na yenko ayi brebi atwam Okoman yeko eye obosumase ekohwe wo mo agyanan bia ho asem kan nene ba hu se aba 100 people mu se nananom se aban na wo mesomu emfa ma eye wono mo in general yenhwe agyanan bia ho nsem wo eye Akuapem ha medase se oba Akuapem ha man mu ha ya ma me sha semfi mikromulate ba ku bia wo ye wo ase ho market ne down ho udu ho no mo saa won ase agyanan bia ne si ho esi ho na nka dada obi wo ho ana wo ye na wo krosu de down no ana wo si abefo di bi esi ho make us say I say bosun bi aminim no osi ho mum onkasa onye hwe ana osi ho onye adwuma bia o ana esi ho sa won aye awi o se wo be ye ehun niama be wie no wo be commission na kroma be nya kwan akom eno so ya asem enti sesi a presby won e de a wo ye wo friend primary ho no mo no dan ho eno na kroma ni nyina no eyusu okwa hen presby di amanka nyo presby asori di amanka nyo ete be sre presby late presby mo amukwa aso no kwasi de mo kwa mo fa correction mo memunye du tight 11 cd no munyai na mo memunye du se ne be ya ojana bia na hu touchma na mpanyifo atimi agina so aye ni mobo hwe nansan di a ye kan ho asem ansa na Dewu sports stadium nchen ho no kan ho asem sa ansana afi astarte say adwuma say ho no say no say aka soccer way bi pe soccer way nanti soccer way na how many months and years na say di nesi ho e kan ho asem kan ansana nei won akwa net a eguso ere adwuma so ho okwa ukugwa sesia ne wo ho nyina ya private Amanfo dia wo aje na wo ankasa wode eye na ade na eye adwuma che aya na ahome Akropong kwami tofi na frame me ye wo Mandela market kwami tofi ankasa na frame na osi o sesi ade no kwami tofi abaso waya ade ye wonam eye Mandela market ho no ma cent ni ade no wonti but I think say you can improve it. If you improve na ade nyina tumi akon kanti ebesre aban senia obosmase for eka se omomra omommoa no Okoman radio
Okoman radio Okoman tankers ene de ko hono mo a yi sa ne mani nyina dia ene omobu akire se abanmra na omeboa eye wono mo ye besre lower hill ni ade so ni me bi atete sa na ya na mama ahyeate na yatumi ya kan ho asem ba me ya wo se ye wa assembly members e wo brono ne nkronkro ni nyina so eno no kra na won wote ho a wo hu no aise nka wotu ho anamo no sanso a ye nte hwe mfi ho anum won ka ho hwe say I don't know DC ni MC so a ono so ye na adwuma aise so tu ho anamo no na eno so ayedin okaka sesia ye beka say orebu bi attack obi na so yen ankasa nti na wo ho a ore ye bibi de asom yen obi a oreba aban mu ana se oreba abaye bibia makuro bi o se me besom me ba besom me man me besom mikro me besom wo de osom saa so obetena se a osom no ko kan wa asem a wanya asem wo behwe na me mo area ni din light wo nyina wu light wo area wo nyina awu enti na wona me se na so be to work ra bo me na anase de bibi kra ba na me pese me dodge a ka bi ba na pese me come achi a so wo bi da fam se bibi na afidie bi na wo ne be yi me enti ye besre enye se bi agana nko an Akuapem ha eye problem light u kompotem ne ade light ewu bulbs no bebre ewu ye besre assembly members no across the length and breadth of Akuapem omo hwe na ye mfa entema pa infra na de nyina ntimi nkonkan braba hini ade ba ko a na how me ene se ye aban na start bibi wo nkran aye efie bia agyanan aise efie bia tuminya agyanan bia yen adan a yesisi aye quantity adan a wo hanom ne ade no yan fa agyanan bia anhyem wo hwe Akuapem mu a adan a ye tete adan enemre di a wosi ne de aya wode agyanan bia hyem na nia eye tete dan no agyanan bia nim enti dan na ye betimi aye as MC anase DC na ye be create bibi na yama efie wurafo a create agyanan bia e wo fie nim dano na me ntwa asem ne oru okore na ye ko na kwa me edika ho na ko farm potem bi me o ze ya na se obo bodina unya attack rubber bag egu area mu ho nyina no enye sika na hyem ni amanko a sebie ai rubber bag egu area ni mu ho nyina ho nso no sebie adaroma muto aduane kakra ho team no rubber bag egu ho nyina rubber bag no bete papa ana ho nso wo krom ya but the boy adibi wo ho a neme kasi say be a be attack neme kasi ni say o dana o say nye attack ni person neme kasi ni say agana bia na nya we ni be hu yeah say baby agya na e ho nya so na de yare ba no yeah na typhoid chese wadi bi oh yeah typhoid pena chese bi akọwa no ebi akọ yam nti na wanya typhoid yeah yenti na adenti na yentimi nye saade no na nka public toilet crowd it meant for ahoho yeah obi a onim kronum a waba kronum foforo ne ade a ope baabi aye ne ho yi ena okọ public toilet senka fie bia public toilet wom enti yentimi mfa 3 months and 6 months ensiwo enka nkyere fie wura bia se kwan bia so bomoden na create agyanan bia wo fi by the next 6 months no wantimi anye saade na mmra ne ubedi enti eno so ne eyede Ghana na okọ implement sa mra ya ye beto atia ho ai se una baka je me se una wa ba ba ya wo se si anye agyanan bia se ye beto atia nti na so ti obi adwene ya both MPP NDC obi adwene ya odwene winning of election onwene enye mpuntuo no sebe akọ ne beto atia me de anka yentrance na nka mentraso aha anti awosmasefo okomafo de beka bi ma wona se monso matu wana mom da mase amena na yenhwe eye enkrata ne mu yenhwe enkrata ne mu na the finder you find ni 4,169 pregnant women died in 5 years so mo kwa wo so a
5 mfiche num no nipa afa yefunu a ma hwere o monkwa 4,169 pregnant women die in 5 years due to complication from pregnancy or childbirth. Who say sadi we no aya nia wan record we kra aya nia akọ hospital nia de a wonwahu but nia wa fiafi mu a wontimi identify no ni nkrase no eno kra nso wo ho o de beka ho ana che say be bro sa 4,100 yeah o de beka ho e be bro na mentiase ne enti a aya obi fanyin sen a ompese obekọ ayaresabia na ya hwe no ebinumu ejia bibidrudi fine good but say okwayare sabe na wo hwew na wo de wa bibidru no atache a I think say obeye okay because ejire na kire so na pai so a obekọ hospital nti ade nti na onko hospital ho na won hwe mo preko wahu nti bebre na fiyen emia ne mmarima na ye ne yere no mote na ye nche wonkuna say monko no emia ne bi wo ho a den say obekọ but wo yo barima obetimi de na si form na wa hya na anansa akrokron kakra na wakọ akwakoye ebinum so percentage bi nso efi nurse fo ne midwife fo no so a wo hweye no obia be continental saa wie ukodu clinic one ma clinic bi a asofo pare e de maame eso be ko no na emai ene na phone ya last night you didn't call me na phone ya no mo tia wo mo anyem munyekom phone ya so be sore ne to so no akọ openfo no daw no hu amane no se den na ye no openfo be tie ma frɛ na hwensi ye wo mre kora nso ye enso meka say no check ne hwe ena wo mre nso ye no akọfa foda no ahwe so o obere nso ye but hu say nyinsan ye complicated etumi dane no ho abribia etumi dane no ho abribia se oye enti wo kanu na nurse for na de ban ebi so wo ha na firi won ti won so won ye won fi adwuma yie na ebi no mu duo bododo won no ya se ofu bi aminim na yere nurse for no you have na apem for no so no ebi wo ma ye ma madru na omo nnom ma sister bia o de kwache o si adru no o si champagne ya mfa adru amanfi hospital na clinic say fa be che won pass enti yesremo edoso 4,169 de edoso dodo edoso bribi e ba form a minim ni enti a asan rises ano Afarijan urges NDC to return to IPAC. Afarijan say National Democratic Congress NDC the largest opposition party in Ghana say IPAC no one ever decision bia about no omo nkobi and it otu omo for say womonko wan hwa na IPAC for akogua gia to say the Ghana card no kra na e de beti abai afi wankoi se bi na ye MPP for first election aye o Ghana no a o se wonko adubu ahen ta eni bi na ye no wan yo se menko nti wa ma obi anko stand e ba ye no na NDC fu nko 100% ena won abe parliamentarians enti asem bia wo badwene ho say no wo de be constitution ni ade no direct ena wo de ye o ti achi anafe wo bo hwene obi suma se menko okay wo enti won tu on fo se du nkatia sesi a wona aye party chairman tu nkrofofo na won ko hobi na wo ko na se maame no reka asem bi na se wani nje hu a motumi akasa ho na so mo de madwen aba na mo aye ade no na aye pe because sesi ano e wo ho se IPAC eboa e ma bato no enhihye ekoyie di wan fa ho ankohye mu dia awala wo banche ayo hono mo abio no wo mo de ba ko bi e ba se low turnout free Ghana card registration requires low turnout Ghana card as usual bra we crowd and kan asem as usual anya Ghana na away okay last minute thing o da be hu ni enka say aka 2 days o manwie o bo na fe Amanfo ye na ye register and I say one fan brain bi nka ho mayen ye be yes so ye be san de bra kan wa mo so nipa bi hu be kamu a wontumi nkoye o mo de nti low tenant ne de nya de won a e wo ho
Okay. What were the 15 years? 18 and 18 years. Na what so sell by register no but more than na pinche baby na ya bra yo ha Amanfo bi mre say register how sanka mo de bi bra Okoman radio say oh Amanfo monye advert mum na Amanfo nko a maybe I think maintain bibia so one fa my so yenka okay and yenka because make us say ya ma mo budget omo fanye advert announcement ni ade so what this can be Akoma radio stations ni press ni ade say won fa enye advert no what the be hye ho ne binom de ayenkwan akese adi won fa nye mbodawuru bebre wo ho awonte sasem ye o bebre wo awonte ye enti ebia ni radio ti aye Okoman so nkan wan asem ye enti yeah na ade na nkoso na chese nkoso yeah njobi oti Okoman bia no yaka esem nkoko register na de nyina ntimi nkonkan emfa mamu oh my sky enso oman no ho donti ya beka say dispatch they say Bawumia will win November 4th election with 75% majority 75% majority leader and the Yura chairman Sabo so no ka say November 4th no na media di ni birthday ade achi sa bato no enye den nyame ya do bia metubi okay so media ka say a man can never be neutral a man can never be neutral oh yes enye den metubi na o se o kira ai ahwe bia a meto akona hwa na nkunudi ni beba sa na yewura chairman Sabo so e kan o se bia ono beto akona oh okay bia e beto akona e to say Bawumia will win November 4th elections with 75%. We need the obe winning. Obe winning. Na se chairman Sabonsu baby auto na ba first ko e hwa na obesan to akọ. Okay. Auto ma Bawumia. Eno na obesan to akọ. Na headquarters nyina to ama Bawumia e de be mbiom. Wo a wo ye lower ayi no. Wo ankwa fa wo ho ankwa jimu a ochina bi ubiri bi babo. Nti omo de be ma no na mo ni ameka ne se party ma na eni age so de be ma no okay na mo Ghana fo nso ye okay party ma no mo ni age say de be ma Dr. Mahmoud Bawumia BMW party ma na omo ni age na what say info Ghana fo no so Ghana fo ni bia na party ma no we ni a session of ba oman mu ni nyina Ghana fo ni bia na wo oman ni mu no Ghana fo ni bia na be kwa kira mo se ye de akoma Dr. Bawumia wie nti no munye ma adwen ho adwuma obia ni Bawumia dadawo obia ni mu no Dr. Degita obia ni mu no enti se o ka kira se to ma no ana se men to ma no o mu ni mu ne dadawo nti so obi ya na adwen a obi penasem o penasem dadawo enye ni ha obekwa akoka no and best son adwene oh you okay I want to be one say give me your blessing for November 4th election Bawumia to Twumhene nti yes Dr. Mahmoud Bawumia say akọ Twumhene no say first one okoy say first one okoy and asisi wasan ko bi na ne aye no first inshira no me da 10 na mo shira me no me da wine nti no wada roma we dey fanshani bi gum na say we dey na say Dr. Bawumia or channel spiritual powers ni nyina o anyhow hey Ghana anana o channel spiritual o channel powers nyina o say so ko Twumhene na odiye we so san ko bi o say ana chere say o Twumhene nsam nhira no aya na very good Twumhene nsam nhira na aya na very good enti no wakoho baako say won say we say abo bia didi ko ba bia na sum beju okay empanyini say ohun say kokoteli tukwan na say abo apreko kita ne bag ya enye say okodi na yawo na mu no wo ye abusua ti wakoho na eho akoye de ne de na che say kwa na okọ no oto asoko okay enti na ne ewo mu no na krata ne ba ko de ba say ase omo ye health screening bi mo fra bebre yare omo ani asa de ne mahu nti o ntani eye atosode abofra de say o di 7 years na wani a obedi
20 years na say na agene ho na agene ho nti no omuni atoso de fruit ni ade no omuni na was life begins at 40 na 2 years na wani 3 years na wani 7 years boy work classes especially ocean na ye de kirewa nti o mo hwe na ka say retire Methodist for ai omuni he no ni awoni mu no especially goes ai na no de what they asem beba matter so for especially goes na yes enra new secret tape emerge yeah as we know Ghanaian Times na e dia betum sa no oni asem o say a friend dan parents am say we are na asare Eura asare ono so be kan de no say hwe na onim de ekoso malamfo nyina ba mu ya ko malamfo so nyina se wonyi papa yi dam pare adi na onkoko tena ne baabi ye ntiche se ahonhom sam nyina ba mu chale nsam no eniama wo mu tepu no mere bo tepu na tia am se no bre ya suntim ntum ni camera na cheze me kura me ntia se ope push a je se okọ aduro so enti aduro ba bia na se aduro no so etifa so a ena ma yehu yehu anu yehu cause ne papa ne kan magia di ne se nya aduro o my Ghana pa gold diamond bauxite manganese emu lithium ne ade yehu je se yehu kura yehu botokura ne de kura him aduro ne tikopo adwene nya adwuma ne ba no bebre aduro on say o tena asase so na o de eno ye wadwuma ohu ade bi wo ho a ne kwan so on say o de ya ade pa so ati ase waji tumi bi tumi no o de ya ade pa na o de aboa oman o de aboa adasa eno no aya na otumi enya favor ana adom bi wo mu but ukita tumi na o de sa tumi na resay ade a o de resay ade a ewiase mra ana se asase so mra ebe kire o se ne awaye no eye bone nti ubenya ho asotwe nti asotwe no beba se obi ampanesho obi amfo ankokot obi amfo anya hwe kura no a ewiase mra no asase so mra no eno be kire o se ne awoye no waye mfomso nti o punishment ni nti bebreri hu amane esane sa niema wo ye di wo nua kwaduro so niema bi koje tumi se o de enye ne papa ka enye police mu nko o even asore mu asore ebere bi panindie mra na hwe ebere bi asore pan ba akwa ye to abama no wobubu ya akopem se ye ni firi wono mu asore enye na so wobubu ya sa obedi asore bi pentam abetena so obedi asore mama bi ana ye ne bompa ka so sofo minya kodu adwuma na me ho hyehye me no ba hyehye me a dise mapon adwuma dise wapon ansa na wo kofi ansa na ba free nti ebe sa na afi wankasa wadi di adwuma ni ya ni wajai yo wanu mo say ewurade nyakopon yeah 2 policemen grabbed for allegedly stealing suspect motorcycle 2 policemen grabbed for allegedly stealing suspect motorcycle. And one more view, I say, mudslide impedes a movement on Malam Kaswa Road. And Dambai boat owners cry for a life jacket to save life. And AG calls for cooperation among stakeholders. But we know nana, ne what Ghanaian Times and Nimuna, no, and police mia ana police for amako wia suspect ne moto na moto na te say nko ano no se enye se bia ne kese ana ase na yi o yemfa ne say moto nti suspect obi a ya kire no a yesusu se e bia why boni bi na se ya kire na di ne moto abesi o na se wo fa ho so wia na wo police ni ne yenye odai police ni ese wo bo ne ma won ban wohu adano kwasi da se na ya kwasi de na Amanfo na natete dwokwa omo ye krono omamrante be bo ho ban ne ade committee watch dog no na asafo che woka che omo se mo ayese mo nkobo
nipa japade ho ban no monhwe ne mango wia ebi ni galamsey site ebi ni omo ayesi won ko bo galamsey ho ban na won hwe se won beyi won bo galamsey ni nyina afi ho no na won ankasa nso police ni a obi abokro no ye de number say ye nche no na wa wia ne ayi na wa wia ne moto enye won wa se bi no mutumi de wi ehye won ho de gogu a driver for car mu ekire won se wo ye suspect police ni na chi obi na ya chi obi de number say wadi nyambra nsem na mo kabum wia ne car odeko wia moto no na niama bi rekoso wo airport police station na niama bi rekoso wo ho won a wo beja won se wo megina kwan no ho no won ya yi no masa wo ye rough sisi a che se wani na wo so wan hwa ye be kwa detain na wo ka be kwa si wa for long na da ho si wo because ye be kire wa ye de wo be ko no unhu bone a wa ye unhu hwi o stop say o ye bi kakra no na de wa ko ho adan ase wa didi police atem ansa na wo be ka kire say wa didi police atem ti na ye de wo be na the whole day no wa spend wo ho oba we kwa say asema si ni ha o ko fra we a say we nsu ni ha o ko fra we ni ho wo be ye wo saa enti wan wurawura mu anko ye bibia na che say waka o man na police fo binom a ye de wo mu amayen say ye mbo ye ho ban no ebinom te say sebe am robbers na ala o say ebinom te say sebe am robbers na ala okay COP we daily post there no COP Alex Mensah shocker. He retired in 2019 but has stayed on for the IGP position. So COP Alex Mensah the shocker na woman say he retired in 2019 but watene mo asan ko benya IGP position no entina esanka okọ retire no okọ eden na hoy awurade yakopon onko yo otete kwantia okay obo onyon no asimi hu here metete kwantia nti otete kwantio IGP ni sa won hunene ede abre no IGP no tita kwan retirement 2019 say ukofie no 2020 21 22 23 4 years ni 4 years ni wako retirement no wankwa sebe ma oposo na say we ni police ni a police for match okronfo ma fa ne bike no ni nyina ye pe the same crocodile oh my god ani pre pesa me kuminya enene awie ne zade animguase we abre no enipre ene pesa me kuminya ene nia ofamu yi onye wani so ye se waji wani so waji wani so asa bombo kashi shasha daily post ro no asemi wo manager o say GBA Christian Council are the parents of hypocrisy. Prof Jempu GBA anya Ghana Boxing Authority Ghana Bar Association aye the GBA Christian Council are the parents of hypocrisy. Prof Ransford Jempu we dey ochire mu kakra nka be yende ochire mu kakra ebia na se na metena ase na nya sa na ochire mu se Canada Japan chire mu no wate ase Canada Japan se showdown no no nchire hwe chire agro ne form showdown no ya agro ne form nti ebia me chire ne yini mu anka ochire mu anka be me de Prof Jempu chire mu ma yete na se a anka me be me de na wan chire mu de mintumi comment wo ho okay yo na no pay no kakra me say daily guide nenso no wa chire mu say IGP conconsa tip Superintendent Asare spills beans
na je say tape na ba abonten so na no eno na daily guard so e dey ato anim ha ana as you say minority suspend Bank of Ghana protest hwa yin rato force na wa hye ne kichia ono butu anu ma wo say na nka mbe protest bi dey atia Bank of Ghana mpanyina na so wo atumi atwea san kakra so woni police for no mentimi ho ase bia nti na say wotwe science na wo boabo ho no wasan ba biom okay na omo chema say fake doctor arrested at Keith o hwe n'animu a odete ho na o hwe Barima o say oye ayi doctor na ya kire no na n'animu aye samo asesebe kokontai say na Ghana amanfo akokudro pa o wonye doctor ete ni bebre wu hospital no wonye doctor no wa shata de dinemu krochia no friend kro wonte I'm attending to my patient we no patient na no wu ase nurse fo no kra no a wo no kra na nimu adwuma sen no won kra ward attendance no kra no enimu adwuma esen wono doctor no na che se odigumusa ena ene ya kire na nani ho hancho osi ho yi a nani mu aye bosan oh my God nti o ti ho o ye doctor say di ebinu akukuduro me nya sa akukuduro no nko ye sa de no na wa shayi na ode ne na oze na we mema enfa ne ntum ebi ana o pen so be doctor eti ye moa no na ontumi nye na onko ye courses ne ada ebi ana o pen no to mumisa no interrogation nko so yi ombisa no ebi ana ne je won se obetumi akra ye sanso a ebe ye nsen na ho bone ebe ye nsen na ho bone nti ubon se afei obi pa adwuma bi mu kwan na se nipa kono oni hu nimdia oni se doctor no kro ye ko kire no ye boa no ma ne ko ye ya sumi konko sha na me ebe ye nsen na ho bone enti ya kire na emra no mfa no kwan so okay no ko ye doctor fu bebre ho a obetumi aye na adwuma no okay na men's go now sika wombi dabi sani ama no kra de ya mani nje ho mani nje ho kra se ya nya we num ne ade dabi me wo ka kire me kan mani nje ho se me kwakwa na madam fu bi won kokko na otai frame tumi fu wo ho pa se koye bio men's go na ba no for sika bro teacher fu e mamudue omo ya ko papa dia me pe investment wo e ya dansi me si dan na me ye na bia singing room self contained ni ade a ana singing room and porch kra na me ye no fi twehia na ye na me nya beye bia 12 rooms e wo mu a bra sa 12 rooms yi e ho mfa so a media ma me ne nanom ne ade nyina ba bede o konkran anya no na ebinum didi ho enti obi wo a gboshini ne papa ne nanom na ewu na dan na esi won na wode ehaya na odidi ho sa enti me pesa ayi ne sin banking sa sector no ne say this ka kwahya ne ade me pesa sun ketenkete ne sin say me koto we and abrante bi wa Akropong ayi kofu mumu no susui me ye bia na ba ko bi so ya otasha atade green and so me ye bia na say me de koto gold pa na Ghana ha yetu gold nipa ina hu bida na okwabra ne say mo first camera o na anim di phone e call you teacher for lawyer for je say wo mo timi say wo munni munte panyin for pa o na kwan ade no wo ko wan kra me wo ba wo se me mehia kwan me na ya menti ase ni just men's gold customers will get justice no ye age attorney general na o show mo so benya justice a wo ma onya ntam na ache chede ache o kan santo chede ache enti wonye ma won ntam na ebinum sika akamu ache dodo anso adufu de pe eniama bi o ha sa se ayo adufu de do wa fon yo do wa fa
also God so Twumhene found dead in a forest and said, you. Once what's na in can ochina was an adechin wareko Asantehene Palace council na nsembia eba so mansu bia eba ya wokọ akọhwe no Asantema bebuya asem no aye ochina ne na adechin tika Twumhene obekobi one God so Twumhene ko bekọ sa asem ni bi obekọ sa asem ni bibi ohini bi ase na yes etwesa ma nti ye kwa kobu asem no na won se nansan misusu se eno ye madwene o misusu se ne nansan Asantehene tunkrofo ade so anjo wo mko a fanya no owuo de fanya mo owuo eno no nti wo se ne yere ye aduan de scene ho the man saw the Akuffo my banty one funny phone uncle or the sea charge. And 1 year we also make quabas see ya. Walk woko no not just say DDT is in home. Anna Adrian so and a year man is in home. Na tare atitewa ya wadawa wabia. Enti bebrena susu say a bear say a beer a samono judgment no susu say a beer. Na bebo no nti no feria no wo de efanya mo wo na nyame mfa ne kransi eyi nyame na ansa na menam na ye ba san na yehu akoko bi a wawu da ho aba akoma na no so akoko we nyame afre no akoko na wawu da nyame afre am say frefro nyame hon frem kokko sa nkoko de ye ne ye frɛ ho ye nipa ne ye frɛ nkoko nyame frɛ nkoko nyame frɛ nipa enti se nyame afrɛ no a omfa ne kransi okay anti God so Twumhene so na ye koto ne nwira mu a wa hye ne ho Akonfo no say tisia me se Japan se China mampanyin se obeboa Vladimir Putin atuo ne ade ne ho abansem a ye se omo guso e koso a na ade nya atumi akonkan e de ama na kakra aba no e wo ye Facebook wall no ye hwe DJ Omale ene eye wayosi e wo go so me no ka say wa mo hwe pa DJ Omale ene wayosi nipa mienu ayisu phone baako na say Nanado and MPP government had done a good job solving all the issues we had due to the pandemic. Was in Nanado solving all the issues we had due to the pandemic and many global inflation that had a very adverse effect on our economy. Regard to Alfred Ofori, an MPP parliamentary candidate. I don't know or the Abasano. MPP parliamentary candidate for a year Wenchi and the DJ Omale anyway you see was the Masema Jibra more Shana more commenting come Sabre Yashana yes film na ye de a year and Carbono ede Abba a day near to me a conkai na etimiako in DJ YOC ne a year DJ Omale Yada Masipapa say Ukusha more. Nana emse non du breno global sports ebeba na yehwena intumi enche no susa na di na tumi akokan yesi nipa mienu so ya chi o ma adan ya omako yi osofo preko I see 2 arrested for stealing pastors pigs at Kumasi trade trade wo Kumasi na nipa mienu akowi asofo ni preko. Okay. So when you say so for the omodua. Okay. Or the bema nyame. Okay. Now we say Bugri Nabu admits using powerful spiritual men to secure top positions for people. So President Asare. Or your malam won. Or on the winning microphone. And to connect it. Yeah. Oh, okay. Connection man. A drum connection man. A drum connection man. Over connect you since yeah, I didn't net me. Hey, we are saying ama ona a conkai or honomo. And a draw a year jumasa. As I see you are a wono. A young Yankopon by a ginidi.
Yehu Yesu ya jinidi. Enti ade bia nso a wo gidi wo mu no eye adwuma ma wo. Enti yemu bi se obetimi akoya enyeye because utiwe uni gidi wo mu. Enti entimi ye adwuma ma wo. Ni awo gidi wo mu no eye adwuma ma wo. Enti binom de wo gidi wo mu pa eye adwuma ma wo fine. But yemu bi se a ye ni gidi wo nyama bi mu sa de okokora no a emfa enheda nya adwuma okokora emfa yo enti anopai enkrata no na yabobɔ so na no nkra ba pa osima enkro na ebe sɔre so ntem na sports no atumi aba ne sɛ enti na yɛkɔ yɛn anim no na kyɛ sɛ memfa nkyia kɛseɛ emfa ema monke na monke meka wasem yi monke books and stationery monke books and stationery mo Akropong-Akuapem here now say your number one stop shop for your books and stationery no monke na womo ahwan so se hwi ke se ope books na ahodo nyina bia ebi ho no mo na ahwan so kwa papa textbooks ahodo nyina from basic Akropong here senior high school no monke for ena womo ade aba yen wo monke de ya gidi se abrabo mu no sum homasua ene edesani bia fapem homasua ene odesani bia fapem enti no ye wo homa efi crèche Akropong ye senior high ane bo so fo papa na monke fo no me ka ho bi ye ena yesi wo mo atwotwo homa nan wo Ghana ha we are the representative of publishers of textbooks in Ghana from basic to senior high school level. Yani si o manai o ka say open book bi ato, open textbook bi ato. Na wan fa wani ankyere monke Ghana ha dia. How to put it to you. Kai onko unya hwe. Monke die yani si anan wa hanum book bia. Wo mo tro ne na yen say tumi aka. Publishers no yani si wo mo anan. Na you run wholesale and a retail and it no say open books ni bi ato say wholesale and a retailer say stationery nankasa pen pencils eraser calculators A4 sheet and notepad exercise books ni nyina no oba ya so ya obenya bi ho ye share promotion ase nche promotion September nyina atuam na November so atumi atuam and it no obeto ade books textbooks monke you be mount t-shirt branded one ya branded t-shirt kama kana dey achew pen pencil school bags kama je na fako school anenti mo beto school books textbooks e dey amama afi mo private schools SS JHS mo so mo run extra classes man crofo ma na mo pet textbooks papa no monke books and stationery monke books and stationery our Akropong-Akuapem enka ne court one mo old court and I monke ibutu 247 365 days ye adwuma monke books and stationery there number on obi antumi nsan ye ho you books from basic level to senior high level textbooks papa textbook ahodo nyina bi it will be ewas your one more 0551 829 365 0551 829 365 and after 0550 60 96 56 0550 60 96 56 and after 0207 22 50 48 monke die ye gise homasua enu bi afapem ye homa bia bi bra na beje wodie yo mamenko CK Asare Ventures so na yen kyerɛw sɛ CK Asare Ventures wɔyɛ nkɔfo bi a wɔn abue adwuma kɛse pa store kɛse pa wɔtɔn soft drink ɛwɔ mu ano deɛ dɛdɛ akɔnɔkɔnɔ
ɛdeɛ ɛwɔ hɔ no mu a wokɔ a wobɛtumi anya bi ɛkɔ no tufuo boom anaasɛ wopɛ baako ɛde afa o minimum a ebi wɔ hɔ alcoholic beverages ne a ano ɛyɛ den kakra a nkrofo bi a minimum ɔmo ani gye ho pa edu fufuo time say ya wɔmfa nya agro weda ne ya ɛyɛ asɛm enigi a ɛyɛ asɛm ayroho nso a ɛyɛ asɛm saa ɛhɔ no wɔtonton ne nyinaa bi ɛwɔ hɔ wɔton bottle water wɔton can drinks ne nyinaa bi wɔ na mu no wɔn abue store no kakra a wɔyɛ ne sɛ wholesale a wo ba hɔ a wobɛtumi atu nneɛma no na wo so de akɔ na wakɔtɔn na wanya ho mfa so ne sɛ nti wholesale no wate so a sɛ wo ba wa wobɛhu sɛ o ɛfo pa a wonso wokɔtɔn a wobɛnya mfa so ɛwɔ so enti wo se bra na abɛtu na kɔtɔn wobɛtumi aba fa ba konso anom a no so ne nyinaa mu no wɔde bɛma wo saa ne bo nso ɛfo sɛ wo hwehwɛ wɔn akyi kwan a wɔwɔ manfe Christ Apostolic Asɔredan no ho a ɛhɔ ɛna wɔwɔ manfe Akuapem ɛhɔ ɛna wɔbutuo na wɔn nneɛma aboyɛfo nti amanfo egu so saa ɛnya asɛm ketewa mepatwɔ frɛ wɔn ɛwɔ 0203 967 574 anaasɛ 0246 524 746 wofrɛ wɔn a wɔn nsa bɛka wɔn na ne ɛsɛ sɛ wɔyɛ ma obiara no wɔn atumi ayɛ ama na nso w'ani agye ɛno akyi no sɛ oba Akropong Old Court hɔ no nso a Old Court House no nso a wɔsan ɛwɔ shop kɛse ɛwɔ hɔ ɛno de ɛyɛ hardware wɔtɔn POP cement ɛwɔ hɔ no mo wɔtɔn fiber ɛwɔ hɔ wobɛnya bi wɔ hɔ binding wire plywood wɔwɔ ne nyinaa wɔ hɔ plaster board omega channel corner angle corner mode ne nyinaa bi wɔ hɔ nadoa nneɛma bebree a wɔde yɛ adansi ho adwuma bia wokɔ hɔ a wobɛtumi anya bi na ne bo no nso a ɛfo paa in fact no kware de ɔka ɛyɛ ɛfo wɔate so kama sɛdeɛ ɛbɛyɛ obiara nsa ɛbɛtumi aso so na wɔde ayɛ adwuma da no na mebisa nsa adɛn na watetew nneɛma no bo so saa o si nhwɛ ɛnyɛ hwi o sɛdeɛ ɛbɛyɛ a at least obi a ne sika wɔ fam so obetimi atɔ bi ɛyɛ sin sɛ menya mfaso ketewa bi wɔ so na makɔ akɔfa ebi aba woyɛ ne saa ɛma agwadi na ɛkɔ so ntam sɛ papa yi wo adwene papa de boa wo man nyame nhyira wo enti mepatwɔ kɔ hɔ na kɔkɔtotɔ nneɛma no bebree na ɛbɛtimi aboa wo kɔto dada no hɔ no mo a okɔ a wo nsa ɛbɛka frɛ no ɛwɔ 0553 544 257 ofrɛ na onsa bɛka no anaasɛ 0241 386 379 ofrɛ wa onsa bɛka wɔn nneɛma deɛ ɔsi home of affordability home of affordability dia na ye call Ofla Construction and Real Estate na Ofla Construction and Real Estate no sɛ wusi adan ahodo nyinaa bi efi abrosan ekɔpma bentia ekɔpma mekura se de atakpaame na sɛ ɔmo de style na esie ɔmo de we sia na fa ɔmo de cement no afa na ye kama good concrete fe na de nyina tumi aka no na me me ya na Ofla aboa me na matumi esi abrosan de atakpaame no ene be si abrosan no se memra iron rod obema me cement marine board plywood nketo akese na dentem and watch all sides of blocks afi abo ne anwea ni nyina no obetwa ma bi ho no afi track edema high payloader services real estate development and general construction omo ye ne kama mo bi entumi enye bi amono krom obosuma se and afi kofrodua appointment ma hinkro ho na wono mo ebutuo 0552 957 198 055 to 95 7198 and I feel 0594 6356 56 0279 012 954 0279 012 954 Ofla Construction and Real Estate or see your property our priority. Yo, Yanko SB Anointed Automobile Services. One and eba say won siesie car in free na entimi nyina ne na so na nya adwuma de a ene na ontumi twa SB Anointed Automobile Services ho na won san kɔ ba bia ene de wo ye ne sakra nche say wabumra no so
wɔyɛ adwuma yie papaapa na ade baako a ɛfɛ ne sɛ nansan wakɔfa afiri bi aba machine no ɛyɛ kama sɛ wonhu ne ɛyɛ machine wo car no na sɛ car no asɛ wo spark anye so waha na wode bɔmɔden a na to na fa kosi hɔ no mo na wode kosi wɔ shop wa wɔ machine bi wɔ a wode machine ne besi wo car no so no wabɔ ade bi ta wobɛhu sɛ afei nea ɛhaw car no nyinaa abɛtɔ machine no so ɛne de wɔde we shaha wobɛte abɛbɔ so atwanwe ɔsɛ tututututu nkyɛ sɛ onya tutu ɔbɛkɔ enti bɔmɔden na fa car kɔ hɔ automatic transmission repairs wɔyɛ auto electrical works no wɔyɛ ne nyinaa engine overhauling automated repairing ne nyinaa no wɔyɛ ɛwɔ hɔ no automatic transmission programming control board programming control board no asɛ nneɛma connect a ɔde ha ho fa kɔ wɔbɛyɛ ama air condition services oka no air condition na ɛwɔ mu no ɛbɔ mfuturu nko a na ɛbɔ kɔ no one service ma na nso wotimu a watumi de agye samba vehicle diagnosis wɔbɛtumi ahwɛ na bibia ayɛ kama wɔn akyi kwan ɛwɔ Abriu Akuapem ha ya Abriu Christ Apostolic asɔre dan no ho ɛhɔ ɛna wɔ butu obɛfrɛ ɛwɔ 0558 476 979 anaasɛ 0241 992 490 ofrɛ wɔn a onsa bɛka wɔn wɔbɛgye wo so ɔpanyin nankasa ɛna ɛbɛfa na ɔne wadi nkɔmmɔ na wokɔ nso a wɔn anum mu bo fofofo boy I fufu na waka me ayi fufu no so ebeya de papa akuma fufu party die me na me ka party akuma fufu festival so wa ma bi dia wa ye ho wa so be obi be di na obaso da na oyi ni simu o dai mu dabi brebi na ade nyina entumi enkonka nti 1st of October 2023 and Okoman Fufu festival no eba so wo ye shoe fabric anim ho a latefo eba adenya kwamoso asase okọ amahi abena wia minta kurom twumguaso wo mu nyina eba twumguaso ba na amahi wo mu nyina eba abena wia asase okọ omu nyina eba kabu obum asem ketwa obum agentim wakam ne ba ne madam Krofa wakam be say 2 years kra ne kakra ne agentim wunnim akradue wo mu nyina atomenkra fe pred 4 asese so abonse madam fu amoisi on de bi obeba no na ya yofi Germany so obeba na ade nyina tumi akon kana fufuo no ye free wa wasanka na ade ba nipa 1000 na hwe kwan se ye bo momo aduane eye odura yi mu ani nti number ni nie number no eni nie na watumi afrem panyisa 0549 012454 0549 012454 ani e number eye edikan na fi number to so mienu no so enu ni watimi afre na de nyina timi akonkan de ama ye no mo 0246 875 0246 875 na obra wado so obedi fufu ni bi na obra wado okay lata konodi ye no kwa se sida na ndi be gwanti ye be man ba bi I funa be ba ni nyina no o me wura shoe fabric inside ho and ye be ye Okoman village e de amomo na kama na ya serve ahemfo no wo metesi fufu no hwe because won wa ba be wo fufu no eye won wa wonsa no eka wonsa no nchiro ye kama won fufu nso eposim kama na esu a be nom ewo Okoman fufu festival na sen vena water I say no na asese a ana edibo Yesu asu ana edibo Yesu asu vena water edibo Yesu asu se gaga akonkwaje dana omampanyi kra ba Akropong anu bi ene ma no ana no ye abedi pele mai Cristiano Ronaldo esu onom vena water na no Messi Ghana Medical Association for agency no edi atom si so no onum a ebo akoma ho ban ema
just who is so Juma. What I say, I'm a fracra, said doctors who won't say, you know, and I can't for say, one vena what I know, a real number, Yana conference be as sure no, and never out and cut open sugar, can see amount a year, vena what I not to me, and conkind, and for amount quick credit and investment micro credit limited, quick credit and investment micro credit limited, or my share and I go do and pay. Now, one more pesika, Bossia atre womu jumem, ope Bossia, edi atre wa jumem nana, and one a year quick credit. Na di na akonkan ede amawo. Na Bossia no ni atini. Uzo bi wo mo se Bossia no gise ukoton, ufie japade nyina ba na no besia wo dabi. Omo nya wo si bia. Ana agent bia enim. No here Ghana card. It is ye register. Obia nko no go register bi. Eti mo ton koko alima no mo eton wachi. Abrahama aduani. Don't mind your wife. Obapa cuisine. Rich Destiny. Castro. Omo ton aduani ade no. Esi obia mra maji posia ni bi. Na onfantre na kwabam. Ade nyina timi konkan efa mawo. Edinti Unya Ghana card na for a quick credit for 0302 200 390 0302 200 390 adi nyati ya konkan e the amount free omo obosi ani bi na quick credit or lending made a simple nana as asade a na anopay aha ana ye de esi na mom ne ombi oni se obi dia bo se mami ki papa bi no dia bo se the IGP should please be careful with the very people around him and solve all pending issues with some top police officers who feel aggrieved to bring sanity, peace, and unity to the service, to restore back the confidence the good people of Ghana had. What I say? Why are they working for? Mami ke papa biya da was papa. I say it's possible with the DMB regards to Honorable Kwesi Amia Ocheme, Honorable Bafo Awia, Honorable Awo Banahene, and all MPP regional executives. You know, Mamiki people been a identity and so a day Abba. And you know, Mamiki. Yamisha papa you see IGP washena nsensembi ho no afutu no dia man ye papa but onu say Ghana ba for so akasafa mampanere mahama nsem no kan almost then almost say nsem na papa ne kan say rather unfortunate to person obi sa ne say so kai atuguba ai ye nsem ko court opanyi otena adwamu no ene ba ko no kan o ka ho no won say sabre no woye no court ni di ma no no obisa ne se so ampa se sabre no no won so support na ana so ba ni profo no yi won so woye NDC fo ana eti Ghana ba fo na reply mampanyin dada mahama jo wadi na asemu a ese bone bede na amanfo etumi edit na yakoi se inhia bi ho no mo a na mfanchia ema mabushia pahini abushia pahini apia fi apia wolate e say minim say no tiem dia me say no frame nso na me pekia enyeye nti otie mi amechia no papa mechia achiamhene wolate benkum chiamhene na ayesu pentemprem bore omene bore okay yo enti anopai Okoman kasa eburuburani na enche team empanyifo no ne womo edu burumu enkrata mu Akuffo no ebetenase na Okoman kasa de Okoman tankers kenka bibia besan ababiu bibia besan babiu nana kwa mpere womo ekwendodo na eba azabijia akwantu we Omogana Nigeria eti no nana kwa mpere enche wode dwumadi ebebre Okoman tiefo nyina na de nyina timi kama DJ
Okwa Jina say assembly member Okugwa electoral area. Nti no or sra Amanfo I wo hose wo one. Oni oba bi na epre Agata. Oni Agata. Na my checks ni nyina awi. Wo hwe na Ekoma hena. My checks ni nyina awi. Ghana o kan okre bebre a. Ye fa wasa munya hwe. Ai. Owiase to obi age ne hudi. Yo. Wiase obi se ne me Akropong ha yi. Me wo Safori afa. Okay. Assembly members na eba no was na mo bi asem me kata mani a metumi abobo assembly members a ejina Akropong nyina omo nyina obi anya aka Jacob obi ani problem but only say abato na ye dey say otoma ba aja ka akire teacher Buadi aja koto lampi omo eba omo ema obi asem ha na mo Safori pa de say omo anto aba na ma no a ebe ha me oh ai pa and it was a crime scene. Agata. No question there. Me call Kuga ye checks. Almost almost mema reache. Nti say no go up so what do oba no be e be test here. But fear delegate. Enya nti na papa ba be ya ebi na on say na ka 10 o'clock you know be any program no. Ai Chairman Alan Chairman. I to me amaso. It was a 2 o'clock cafe. From 10 to 2, 10, 11, 12, 1, 2, 4 hours na dem. Yay! Na me say me suspect say ne ndra me kan na say papa no person atwene ho fim. Atwene ho fim ya so why be da. Why atwene ho party no. Delegate I ne ya say at least Kennedy Japan kura timi abiti no. Kennedy Japan nya kura o. Debi na say Kennedy onko bi da. Enti we ya wa confiti nanu bepe mo ne. Na wunim hwe ewiase sensentro for tie bell. Na umwa wonsa na wa mie wonsa mu. Omo na do beko. Omo na do beba. Sa. Oh. Sa ya de na nsu tu asungwa mu. Se sensentro ni pa hia ona bu da motwe na obeka se. Ona na pata na ko. Okay. Ona bu ba ko bi wosoro ha. Wo hia na emfa no ho kura. Mfa no ho. On fiu kura. Ebi na ato ayi wo yafo no. Ai. Sensentro for ba ho. Fefu. Ai on ho se no show. No show. Ye tena e mic achi a. Enso ye nim ne. Yesi omo mu jan ba ko na yire okoton ne ma o ma kole ka 3 cedis wonje ye. Ai. The 3 cedis wonje ye. Ba ko so ba ko ogina ba ko ya woji din ya so. Ne former worker bi ono so ko wie school aburuche na yire koye chief of staff so koye nipa mienu ya de muto nsani ani a samara hai ti nana ebeda wase ti no for on the 4th ne de ye mu bi ye to aba ne bi hai montu ni yo oh baby emu oda na meto akọ but ka onsa kan kakra me ma wi refill nu anu e oh Insro. Aya wait me a party kakra ama. See, a man can never be neutral. Enya dey abeto akọ. Yeah. Man can never be neutral. Enti ye nam ko ya me say menya frequency a me didida. Se menya frequency a. Se me kan pa bia bu ai. Se me kan pa enti me kan wa muntie. Me ko to aba ne keke. Mini party na chi keke. For a purpose. Ai, menya frequency a. Yeah. To on cast you guess you chemi bia morning getway enye se kwa me de odi akira besi ko bo poster o besi ko announcement o yeah and avet bia mo o de be ye on e ka se be ma me kai enye ne ache de se be ma me kai enye ne na e tetere kom no kura nya mai manfo nya mo ho wo mo esi dan wo mo akwa buru kire ni ade ebinu akọ school Ayiko. Me mamu nyina ayiko. Me makana for ayiko. Ya from Nana Kwame Perry. Ubetimi from the finest and mema nyina ka chire me. Ayiko mre ye dwumade ofufo bi kra eba wa kwemu e wo Okoman 97.1 radio so efiti joda ekosi fiada. Pramoto pepepe. Me chira me dey ekosi